Karibiang long men bang pho tum International Anti-Corruption Award 2022 anong kachipalong dut. Dongka jing tu higher secondary school ningkan phokep ke chok katalon pon. Sang tilangso Christian chingrumamea hinpen Advent Christmas ame paman pon. Matijong ni Pioneer Kebani Srimanta Sankardev Kalakshetra Panjabari Guwahati along Anti-Corruption Youth Power Assamihin Benjibatirpi Ponsi International Anti-Corruption Day Celebration and Anti-Corruption Award 2022 Jaime Paman Pon Jaime Gateng Mada Porpai Kristia Pon Malompen Pangching Pon Aluhi Sarpiaman Pen Assam Sahita Sabha Dun Mepi Merina Nili Devi Chetong Dun Lason se Assam Angkang along Ong Dung Githege Dinga Tumstame Chetong Dun Rinti Bangso Anti-Corruption Award Lake Corruption Mate Ke Chuka Panglim Ke Klem Gedam Ke Chokche Amina Jongjung Alia Jok Rada Pan Kachong Thoya Bang Patum Ke Chok Chelong Kai Kya Siang Tong Kachibidun Wer Lapen Hampang Aparman Ke Mesena Saimat Ke Mesena Lte Hit Ke Japon Ben Ke Mesena Monmar Ke Man Thega Bang Patam Han Sila Bang Sanong Epi Pajir Pon Lapuson se Assam Angkang Pia Long Pen Bang Tok Sirkep Susia Topan Ingwai Pon Sinong Epi Pajir Pon Son se Karibiang Long Pen Stami Kadu Kabe Bang Pha Bang Patum Nong Echi Palong Durlo Alang Ituma Men Lake Bor Sing Rong Par DPC Meipu Lapen Tok Bang Chandra Singh Kro Meipu KCS Thompson Rong Pi Meipu KCS Lamding Road Pranab Terang Assistant Conservator of Forest Lapen Ajit Kumar Khaten Rat Cyclem Bang Dipuben Edwinson Hansen Angkilo Abirta Malong News Antarashtriyo Durniti Birudhe Ajit Foundation Day Moi Chandra Singh Kro hisape ekhini kobo khujisu je uidukta hokole ji পদক্ষেপ লৈছে যে এখন অসম দুৰ্নীতিৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো প্ৰয়াস কৰিছে সেই মানসেৰে তেওঁলোকে যি বঁটা প্ৰদান যিটো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিলে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু মোলৈ যিটো এই বঁটাটি প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে মই উদ্যোক্তাসকলক বৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Rasila hello International Anti-Corruption Day Pini lamang so kataman bacara ponsi dak Assam along Durniti Birudhi Juwa Hokti Ahin Penkapatir Pipon Ini lamang so Anti-Corruption Labang so nong edili panang apa jirponopot Niliningarong parlo lapen ke labangso asa yang deng ke cepahem pudung atau pan nilihin pen ninga klongpen kacuru pajuru Pini International Anti-Corruption Day pupachitonen pen International Anti-Corruption Award 2022 laso baha Pini Anti-Corruption Youth Power of Assam latum pen patir PC Pini Kalakshetra Guwahati along Nili Phanta nang chok nang phapon lo nili phanda la sai ward nang pipon lo la so pen nili an organization ki ong bong pen la ana leaders ki ong bong pen nili phan la so nang kang wai pon apod nili Anti-Corruption Youth Power at asong ke chari atom phan ki ase hin la pen Karibiang Long arat ahin pen nili lang litom phan ke choro pajelo ahok nili abangke la soy ward ke dengji nili order we basini chamata ke cheng pen nili long batai kisi ke wang hota nili hala sota nili ke pudun lo ni la swang dengan ne damuni basini pu la soy ward ke dengi order we basini ke chipudun athe ke claim along ta ni hala an a level ke ni lelelang non si ne ke claim ke cheng lang basini atum han than sita alang litum ne phan pitong theklong pen lo ne la soy ward ne phan deng nang pipon lo pen la soy ward bangke ninga klong pen kse hin pen nilitum deng pon lo pen la soy ward bang Anti-Corruption la soy ward pini deng pon pen la bangke pini ge ni pen abangke ni orong olo pen la bangke ni phan jakong na isi nang pilo busini lihin pen chamat hapon lo la so Anti-Corruption Award penta la ke nili steps isi lo nili jakong isi ka chelong lo busini nili ka chamat hapon athe pini Karibiang Long puno
ajar along ponan sita na hok along ponan sita me corruption po hormu bangail tum chini pe meni corruption ke bahar bahari MP MLA ministers tum dele ke claim kali laso angbong pen officers tum ta corruption bang juta pen social pen kaprek organization tum ta lason do kok thai son thosi media ko te tum long ta lason bang da thai sita pini anti corruption youth power hin pen lason anti corruption award ki pipon thek alang tum han choro reune alang litum lason award pipon pen kadowe phansita me lason cherok tok ajakong chelong popusini lihin pen mathapon pen laso as anti corruption award ki pipen ke wangji arni sitame kaching thura molong ke claim ke damalong cherok tok popuni li theklong pen laso alang litum ke matha along ke wangji arni aki chundo popuni li theklong pen ni li chini pe me pen develop karbyang long sitame aru se kaching thura mo pa prangpon popuni li ning ke thedo pen nili ka dowe pini la so mai long dun tum han nili choro pen nilam thup se korong ton award 2022 bangso anong e long pen nili ningarong lo la pen nili puji po bangke la nili penangajir kiding pen corruption against by irregularities against like kiding puthak pen nili la isi recognition gelong pusi mathalo nili athe 1983 anikan nili nokbi pu alamsai magazine paklang ponlo haladak corruption lahai puthak kachirok tok alam nili tok ponlo paklang ponlo rap sumta deng ponlo asi la so recognition si kelong lo pusi nili chimatha ponlo lapen bangso nong e kelong pen nili amso se corruption mate irregularities lahai puthak kam ke claim bonji am sochi jakong longpon pu pusinili matha ponlo lasi iduchi anti corruption youth force assam alang itum aphanta bangso nong e nili phanang pajir pot nili churu pajir lo lapen ning sampik lo karbon Dongka jingtho high school ke damdang pharok resir kebra toxic kebra hinia ningkan pening pu ponsi puthot higher secondary an upgrade ponthulu lapet pening ningkanan ke ningkan phokep kit nang choksi matijong ni phai sirkep arni golden jubilee singkan alira lon pen talon pon jai megalong alihi sarpoaman pen karibiang long termas council iam richard tokbi MLA dorsing rong hang karibiang long termas council chairman raju tiso long merjeng college of principal bibishan rong pi medical and health officer dendaga 30 bidit hospital doctor longbiram dera dongka jingtho higher secondary school along than ke rup sing timung pen chenglok than bang do ana pen lochali awsamara tum chitudun ben alira lon pen bang so jai mek bachun pon nilito apherang ke probin taro pen ang ke pale abirta malong news Secondary bang so ningkan pocket ke plan golden jubilee so katalon ini ke cheng siar ni lo kasi yang so penangan ni dak talon pon doju cheng ni ini dak untuk cheng division in charge Farmers Council EM Richard Top dan untuk Farmers Council Speaker Raju Tiso ex yang kangwa tu buat tu dah tu cipong kata kajian tu ex yang dan student itu ex yang berapa orang pen meu program juntan dan tepok terai itu kewira tu tapi ini yang curu je pakai papang abang soal school kampung kesepatu pin ingkap tu biopek wonderful program. ini yang After our lunch break, we will be having our cultural program. itu non ada itu yang student tu pun guardian tu pun teachers tu pun non prang banggia ni college apa higher secondary apa pentebek terai lu cari abang so environment muka budaya muka misen pen itu pendukung dia apa apa tum suatu pun naik kena halam si cinggai pun tapi data isi ini disung ke boy jahat ke dorde puke sinando hai ke tu kita me
Karbiang Long Thomas Council pen tadi isi pen isi klempon piu pen pajin kuri pan bang ang sayang deng mampu isi ini rata tumpen sing di setan ketepon kasi ini ngarong tu dak locality itu kado gue ke dak adivasi buru kaji kado gue ke tambe di ketong si alon tono lapen do ningke laso si ini kecengan dino Jutaan ni anak kami alira champion alon tono si ningke la lapen te kita na message damo ke lu bicara di lepas so ahawar dak kacing tu work kami lu bicara di lepas so kacing tu pun dia panabang kita na warsai jakong ngomong tu si high school amang pateksi ini kita nanti meningkatkan pen dongkacing tu harus sendiri section itu pen dongkacing tu harus sendiri school men pen men bukan pakai bahasa Jawa ini pun dongkacing tu harus sendiri school boy bukan pakai kecap asengkan mate sertane asengkan kartu akan mangdeng yang ponlo dan so akan mangdeng ngong cengsi yang deng celebration kanku mate ceremony pasamatang so kami pun deng ponlo dan so akan mangdeng ngong ape hai Richard Top Bisa executive member education department Karbiang Long Termas Council alang lihin pen chief guest hisap alang lihin utang dulu lapen alang li labang so program utang pen alang lihin kita tu kami tuhan labang so occasion grace tekang lo lapen tu Hauraghat constituency MLA ake hai dorsing rong hang alang li tame as special guest macam tong pen Ardina Pidon lo bangsa mai lo kethot Karbiang Long Termas Council chairman ke hai saraju tiso orang kami bangsa committee celebration committee apa sah niglo alang lima tane macam tong pen ali racam nang Pidon lo alang itu mang tong pen dak klempon rapet principal penteng lo committee ko members doan teachers doan, students doan, alang itu acara itu pen, bangso celebration opening ceremony bang, program yang deng bang ke, insam jin pen, pacun pon lo, bangso kepacun lo, itu kami abang tu, nah acara masih belum dapat, nili celebration committee hoi, itu yang mana curo lo nih klub pen. Apen media porte tuan pan kami labang so program opening ceremony sepatuk cepalak pen na ko war tu napot na tum kadu pan kami milihin pen celebration committee he ngia klong pen suruh pen kadu Nili bahabar ke parlo sangtilangso English school pachu aklamalong sangtilangso Christian chingrum ame hinpen matijong ni phai sirke parni Advent Christmas celebration ame padopon bangsolong rongsali Olive Ag Church Pastor Markson rong parpensi jume senpen arna malam thanpon lapen thu rigon terang hinpen si praise and worship ahin japon lapen nimsopi oso chopat hepu pathepi cn pon SHT ame phu WET pastor lapen hasinkro Ag Church pensi ke phalam the thanpon lapen pastor ke phangcho hinpen si Bible pon hipon bangsomi lake mondoli ke thamatum si paman pon amen lake sangtilangso Baptist Church sangtilangso Ag Church lapen sangtilangso Believer Church atu mondoli ke thamara doan GB lapen SDB atum chingrum se mesen pen me pachun pachuki hola pen rames teron lapen amir sonterang nang kilo abirta malam news dia tunggu bang pen pot lang churu parti lo itu ndak sangtilangso wa hawar sudo la so hawar solong mondoli ke thomdo lake Baptist mondoli silo EG mone Assembly of God to mondoli silo lapen Believer Church to mondoli silo lakini tum chete bok chete belo lapen kedam tang ni kan thom pria prang mata
ni tum dak fasting program healing program la poson se ni tum long pet ching room si ni tum la hin la pen pregya maning ave pin pen ning si pet pen si ni tum la fasting program healing program ta ni tum peman pon bom lo la pen la non pini matiyong tarik sirke ni suri ni rang kora hinia ni kan pini hello ni tum dak hirum pet pen kicheng si ani ke theki paman pon la bang so ke ma ke paman pon ni tum ani ong dum se chingwai lo ani ong dum pe mwen la pini ang bong se ka chingwai pon alam ta so chingwai pon alam se ni tum la bang so me ki pi chun pon thek la ben mondoli ke thom tu ni tum ka chirap ka chi tum misen penajok ni tum pini la bang so ajai me ke pi chun pon lok pot mondoli ke thom ma ki ja to man ta choro par pig lo la ben mondoli ke thom abang phu atum anamanta ni tum choro par pig lo Asinon kibang jelangan nianta ni tu la person sa anam panong pe teji anam amen pana hirjumi ke piji anam amen pe aku ni tu ma hirjumi ke long tu ya pan ni tu la sona jai me klem po bom na yi puse ni tu ka chingwai po ke thik tang do la se pini ke ni kan plian ke chok polo ho mondoli ke thom me ke chingrum la pen kibang jelangan ni kan nang tamu pen ni yelo la person si ki paman pan bom ye pan si ni tu aki mang pondo lake ana manong pe thejia phan ana phan kilu thejia phan ning si pet peng to thejia phan la puson sini tum aka chingrum pon lake ratcharia lampen kali lake ni tum kristo aphan ke kroi tum an la bang so ning si pet peng to thejia phan sini tum la puson me ini tum ki pithik la hello la si choro parpik lo na tum ke bang choro ki parpik lo kadoi khanta ini sang tilang so Christian chingrum mai penazok niliphan lam liphan di pan khalo asi ningrong piglo ini kecitong atau mata mi ana me hujmi longo pusini di program lo lapen ini advent Christmas lake non chot lapukali hakko ningkan surini prang Yesus Kristo lapang sopir te thak kewang ahut pensi muni tuman ningar lo ke Christmas dolo asi pini lapang so kai non akai long nanta mi muni tu popular Yesus Kristo te thak kewang lebang so hokdam si along iphan ka chikimo mate ki kapejo ka bang rete hat che tanglo lakin ituma farman pu alam the pena joksi anu tin ate ki kroesong tum anke Christmas talon lo lakin pini dak sang tilang so Christian chingru mai jalina tum da anpen chingwai sinili pan tame nang phapono lakin ningrong piglo pini alang tum pen ka chitong pen lapen kroesang ho do anpen anam lam ka chitham lang pot lapen akhir jumi long rinti lo kesini le pada mo homni tragalong men ka koruk don ho rakia hormu kelong pon matijong ni phai sir kebarni karibyang long SPI hin pen patir pi ponsi khat khatia long ka kuruk asai deng pon lapuson ka kuruk pon ho homni atra ke pang theka phai NL02 and 3758 lapen MN019912 long pen suri 30 yabat tablet long pon so si homa tra long pen stame soft home 55 long pon lapen 757.15 grams do pusirai komasai ki atum pen pachini pon la sorong ka chira abdur bang ke thama bang patum han ing nang pon amen laki Islam Uddin age 29 son of Alauddin village NPS Lilong district Hobal Manipur MD Samir age 33 driver son of late Sanayai village Sora PS Kakching district Kakching Manipur Lapen MD Manaobi age 35 son of MD Ajaman village Hobal Moijing PS Hobal district Hobal Manipur hanjang super Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar dak abirta.